drugari, kako ste nam? Mi danas idemo u posetu idemo prvi put u Botaničku baštu, pa ostanite uz nas. Pa drugari, evo, ušli smo u Botaničku baštu. Dođi vamo! Dođi! Sad dole je japanski vrat, ja sam iskreno baš davno bila ovde, ali evo sad sam Aleksija dovela prvi put. Sad, znaš šta se ovde uči? Dođi, ja ti pokažem kako se koja biljkica zove. Vidiš, ova se zove fotosinteza. Pa ima ovde, kako se zove ova biljčica. Oblik života. Oblik života, vidiš? Ajmo. A vidjela Aha, to je američki koprivić. i ovo vidjela. Da, vidi ovo je hrast. Lužnjak se zove, veliko drvo, vidiš? Krast. Da. A ovo ovde? Ajde da vidimo šta ima tu. Hoćeš da vidimo šta tu ima? Ajde. Ova se zove iris. 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 Kao onaj drugi, kao neka devojčica iris. Jeste, kao tvoja kumica. Ajde. Oni se zovu tvrdoglavci. A da ima ovde šta kao, evo su komarci i muvice. One što te napadaju u kući. Si videla? Male muvice. A vidjela ono šta. Ajde, kako su ovo zanimljivo napravili. Kao za pčelice i osice. Šta je to? Aha, lokvančić. Ribica. Neka ribica došla. Vidi ribica. Wow! A ovo lokvančić je da dođe žabica. To je ribica. A ribica neka, mahni joj, ajde. Ribica, neka. Ja ribica. Ćao! Vidi kako plivka. Aha, ima ribica Ja unutra. bih ovdje ušla. Pa tu ne može da uđe. Ajmo. Ne bih da pipnem vodu. A pa ne smemo. Onda se. Da, ajmo. Lišće u vodu. Lišće vodi, ali znaš kako se zove taj A listić? vidi ono šta se, kako se zove. Aha, javor se zove. Javor. Evo i ruža. Kućica od... Bravo! Kako se zove ova biljka? Zove se... A nije ovo zahvalnost o vrtu. Hvala vam što zajedno sa nama brinete o prirodi. Znaš što to znači? Znači da mi biljke ne smemo da gazimo, moramo da ih zalivamo i da ih hranimo. Znaš to? Aha. Vidiš što je čudno ono drovence, kao životinja neka. Na koju te životinju ovo drvo posjeća? Da, na nekog slonića mene posjeća, a tebe? Ajde, stani da te tu... Ova se biljka zove sofora. Ajde. Ajde. To se zove divlji kesten i odatle pada kestenje. Aha. Jeste, vidiš. A ona tamo gore je žižulja, tako se zove. Ima neko čudno i smiješno ime, jel tako, Ljubavi? Jako je lepo, drugari, ovdje stvarno onako opuštajuće, mirno. Da. Ovako, ovdje, drugari, kada kupujete kartu, dobijete upustu gdje vam se šta nalazi. Vidi, kao nešto Tako da. pisano. Jeste, to je Piše. Šta piše? paulovina, se zove to drvence. Ovo ovdje je breza koja svako ima sigurno u dvorište, da. A ovo je kavkavska smrča. Ajmo dalje. Evo, Aleksija je zasela malo, kaže da odmorimo. Vidiš? Ajde, Ljubavi. Da. Vidiš, znaš šta je ovo ovdje drvo? Banana! Chicken bananica. Prelepo je.
Ajmo vamo. Wow, ajde da prođemo, ima što ima. Ajde. Idemo. Djeduška. Ju, kako ovo zanimljivo i lepo. Baš me zanima koja je ova biljkica u pitanju. Kraljničke suze. Kako je lepo. Ma šta ti to radiš? Čitaš knjigu, jeli? Čitam. To je mini bibliotekica koju možete Kao da vratite čim pročitate. neka ja sam drugu kaktusu. Ajde. Evo, ovdje imate prelepi kutak za slikanje. Ajde. Ajde da vidimo. Ja sam ga zatrpala unutra. Limun. Limun. Ajmo. Idemo dalje. To se zove narić. Tu raste voćka pod imenom narić. Gdje konjići žive, Ljubavi? Ovdje, tako Stvarno. ovako se onda travu i onda konjići tu trčkaju. Stvarno. Trčkaraju. Ne znaš. Koza. Ja to nisam znala, iskreno. A onda Ali hvala ti što si mi rekla. Jako si dobra. Naći ćemo sad. Aha, donesemo da pipamo. Radovi su u toku. To je botanička bašta. Ovdje je, dođi. Evo ga. To je tu. Da, sad je ovo prava avantura. Vidiš kao slično. Da, samo vodi računa. Kada je ovo za kupanje? Jes. Samo kao... Ali ne samo tu da se kupamo, Ljubavi. A ne, nego samo ti kažem kao. Dalje prođi da bi prošla i ja. Vodi računa da ne padneš. Gledaj ispred sebe. Preslatko je stvarno. Kao da niste eto u botaničkoj bašti, nego eto. A vidi kolika ribica, Ljubavi, vidi je. Kao baš da ne padneš. Vidi kolika ribica. Vodi računa, vidi. Koliko? Kaži joj ćao. Da, baš je prelepo. Prava mala oaza. Mali predak pravimo u botička kafiću. Jedan baš prelepo. Kako šodno za botaničke bašte, tako da eto. U botaničkoj bašti. Koji bi ocenu dala za botaničku baštu? Lijepo. A za kafić? Pokavić 1 do 10. 10, jel? 6. A hoćemo našim drugarima da kažemo da dođu i oni u botaničku baštu? 10. 10. A hoćemo kažemo drugarima našim da dođu u botaničku baštu i oni. Ćemo da im počnemo poljubac. Ćao drugari! Lana gledanje.